chaka kubwatakana nitaro yumurai ense ya Kenya umuske William Ruto hiyanyat kobage kwene kobot kobogo kira rero hase inyumba ya State Lodge ase county ya Kisii somurai ense anyat kobaka gwikirana amo no musubati mutangani ense mheshimiwa Rachel Ruto negatia baraibande kurwa se serikali nene nabo igabara kurwa se serikali county ya Nyamira niri ya Kisii bunenjira ya moyo kwariga ni umwaka muya 2025 aiga no murai ense ya Kenya umuske William Ruto hanyorteri baga ryokoera na kugendera kwegerera imiroberio ya serikali asibono abakere mbya mono abananchi negatia babwatani kurwa se sector au asoko makonyere na gokonya serikali ayo gwikirania hegati ya magendro abona sarire ire gocha kwene kyabuna egati yemeroberi ya serikali begete gocha kwene kya onsi na chikwikirana asenchirerengi ya somwako 2025 na chikwene kiwa asenchirerengi ya murikito Daniel Ontiri nwarenga se chinsemecho naboigo akabwaterire nkwana yomurai hibwense naboge gati ya barayi bari banyatuko babagwikirana asensemeyo nabono agatwariganira roboti ruga asenchire wikirana nase nyumba yoburai ya State Lodge yegotoka ime ye county ya Kisii asobot kubohera rero murai bwense Dr. William Samoei Ruto Aromoiga bogokoro mwaka no gochaka ko mwaka moya wekiri 2025 Uyumanyikaine buna State New Year's Eve dinner uyu hasentunde ntangane kigima okoleka hasi county ya Kisii umwego yoboigo ni wikirenwa nabarai bebirengo aho kurwa sorogongo ruagusi ni chi county chietanaine nabwazire abaragwa no mwazire wechisemi muske Migoso Gamba mbunge webunge ya Kuria West muske Mathias Robi mbunge wensemo ya Gem muske Elisha Odhiambo Ulia onyatike umuske Tomo Dege mbunge webunge ya Nyaribari Chache umuske Zairi Janda muimendrep we county ya Nyamira umuske Jerusha Mumanye ulia we county ya Kisii umuske Donya Doris Aburi mbunge webunge ya Kitutu Chache North umuske Jafeth Mukayanya Kundi mugavana we county ya Nyamira umuske Amos Kimuminyeribo ulia we county ya Mobei umuske Gladys Wangam Gavana we county ya Migori umuske Ochilo yako egati ya barayi banda bange habwaso bwamo waikirana aso kumwaliga ni murai wense asorogongo ruagusi boigo kwaligania umwako moya heroic determination aso moyego igali bagali nene ni olyeirwa aso gukora masabo usaberense ya Kenya bosyo umwako moya amatera yo kumerendia Nyasaye ngambiye muno Nechinga kecho murai bwense Dr. William Samoei Ruto oralia ogochaka ku mwaka senchira ya bene 6 5 4 3 2 1 asenkwa nae umurai bwense chinga kiasanga nabali kyamangana igata yabuna umwaka w'ekibibire na 2024 nigo bwate amangana mange kolende mbali no gosemelia unumwako igano chigotwaro buya gendro obwanchani no mulembe. In 2024 our nation faced serious challenges and great difficulties, yet we did more than endure. We stood together in unity, worked with determination and overcame all the obstacles. Because we are Kenyans and indomitable, courageous and enterprising people, unafraid of hard work, because we are resilient champions who strive to win and face every challenge with dedication and stamina, we achieved progress despite significant difficulties. Omentabuna hase kekiga abera sabisi oene kiria magendro au egatiabo gochakya komoroberio wa affordable housing uyo konyera haso gokenia ugoitinyana kwa bantu hasi chinsemo au boigo okinie mabaga yemeremo hasabasae gochakya omoroberio muya bowenia o taifa kya egati ya magendrando mange na igo baraye wae mbogendrete koene kya obuya au Rights we have made against terrorism, banditry, cattle rustling, cybercrime, and other offenses will not only be sustained, but will continue to be enhanced going into the future.
Igitambo kirekiga kyo gochaka kwa igoro mwaka asorongo rwa Nyanza nigo kiago kia baraia bangi igatia baba gavana abo bagokere gitambo kirekiga na kuraria umochaka numuya bukubwaterana ilio kwaenekia magendero. Your Excellency, tumekushukuru sana kwa sababu vile imesemwa hapa, hakuna siku sisi kama wananyanza tumekuwa na hii New Year celebration. There is no time. Hata mimi, hii ni wakati ya kwanza mimi kuingia kitu kama hii. I've never attended anything like this, to be honest with you. I've been a leader for over 13 years elected. And this shows the drive you have for the unity of this country. We have come here in the spirit of friendship, in the spirit of working together, and in the spirit of encouraging leadership at the top level by His Excellency to find us united so that it is easy for us to work together. We may have our own perspectives of issues, but let us call it bipartisan. Tusiangalia kama uadui. Ukiwa unapita karibu na hapa, because you know, ukitoka Kuria, ukitoka Mabei, na kuomba ukipitia pande hii. Na ukipita unatingiza koti kidogo, vitu ikikuwa mfuko ianguke kidogo. Ya pili, napenda vile wameanza kuunganisha hii nchi. Na ubona biko bayibite na utune kweberari munateba toe minje tuciye bari ariya sto bari gutamira na bambara uno bakwimigire guciga ayi bayicirega na bayicirega bari guciga ono tociara yakera bana twe ono twe minjire twage cigwe korumate minute korumata bagambe bari bande aba tabayito tusiye ono barabuno bara na bane kirugase gasa bantaba bakara bacire na bayikaraseta ayi go kwemijanga yogo cigojega no dali kwemija. Asense mwende abarai kurwa sorongo rogusi ni kubasingirira kubolia magendero. Igati abo kogaligwa wepale nene ya kurwa Kisii kugenda Sotik kwagachirwa ereri hasi kaunti ya Nyamira igati ya magenderanda mange. Na muno hayo murai wense umosike Ruto araritie chingaki kireneta sorongo ruwagusi omwako eta. Ukianza program zako zile unafanya, tunataka SGR ile tunasema itapita Nyamira. Tusaidie kubeba mizigo yetu kutoka Kisii, kutoka Kisumu, kutoka huko kwetu huko Kuria inapeleka Mombasa. Kurubadrege daseni kiagatembe kurega se nyumba y'oburai ya Kisii. Meye kaunti ya Kisii letera nenguru kwa Daniel Untiri.